Nder malakan yam biya kamal kanur online TV channel kajan gwas me to kon crush mi bana link take wind inshallah gwas me to guro dera under kalinga gwa kan konore lar kana me man bana lingan wala karajan inshallah agun mishal ke garang john ke kui Dr. Riek Machar ten Durgon rewicha ka South Sudan rajamo ban jeling kan ta danen chaja gaka je wudi shal ken go Puok Both Baluang ran SPLM IO malalari ke la roch ke kui SPLM IO ban rajme ban je kwen kel gorno gender subscribe kadi notification bell reje twan ban leram ban je chuli mi chanen gwasme roy mi cha gor wudi shal ke garang jon che gor na jene source inside that Riek Machar official resident in Amara to have informed this publication that he has been arrested, his security detail violently beaten and cuffed and laid away. Jene roy mi chala dan winemi ijeni chala no cha Dr. Riek Machar cha yiɛn okay ngwad mo ka cha security da kini to kon ganga jen go cha ka dwech ka cha ka kaf lo cha ken cha ga kaf kan kaf la mala yang tenat ji security nyang South Sudan pinkir me yadi tela SSPDF cha ro me kulo kwen wuri shal ka Puok Both Baluang roy chalat gwas me jen bu kono kula ladon ka do ba shude shal ke garang jona choraj me te kwen ke ja ko che publish ke media ke charging ne dial chlo den man cha kai nyal ka ta dan chalat ke je wa che public cherken che ga yar ke manan chi tuok cha raj me kulat ko ba je ling ne dial ko kenen content kan manan lero kan kanale leng raj me te karami shela no cha Dr. Riek Machar ten Durgon kwere rode rewich ka South Sudan ishaje yiɛn ka shaje kware ki netin konen ganka je chaka dweja SSPDF ki national security aladi ni kirme yadit chalat gwas men men chalat gwas me kach aram gone me Puok Both Baluang Puok Both Baluang jaram dan la lere SPLM IO la kala de mitego mi chiro la belana jela do men chagor John chetok Dr. Riek Machar kan yiɛn ka kan security de kan dwech ka kan teram cha yiɛn chana jugano chara rwani tin goru de shal ke Mr. John ke chara ke linko ke kashne rudi and ya tele tomleten jeni yiɛn ne dialten kon ten la lere alat ke chara rwani ki roj mi shatok no udong chiliang le chagwa katkana kontwok chara kalat chara mi shajan mi she na chicken de mat bane kakana kontwok mi chetwok dera tran kalon ko da ya larbat mi mukan twok chagwa aran lan twok mi shi twok chima kach mi dong de chanen ko kende ka yar aro cha gor gwa me garang jon si Puok Both Baluang cheladro na me si twok na me ne kach no Dr. Riek Machar kana yiɛn re duara ka marat anyog jen kan security da kana dwech teramichi ka kef go chelar gwa me source inside Dr. Riek Machar official resident in Amara have been informed this publication that he has been arrested. His security detail violently beaten and cuffed and laid away. This is a lie. Jene Forest chi talk tell the Dr. Machar mi micha yiɛn ki cha security charge yiɛn chanman chalat gwasa me Puok Both Baluang chalangelat jene important notice. Please be advised that the information recently published by Garang John regarding the alleged arrest of His Excellency Dr. Riek Machar ten Durgon, the first Vice President of South Sudan, is fabricated and baseless.
We strongly condemn the dissemination of this misinformation and urge Mr. John and all media outlets to prioritize accurate reporting and rely on official communication from the office of the first Vice President. We appeal to all to refrain from action that could further agitate the current situation by Puok Both Baluang. Ajura jadan inshallah to Puok Both and me yene diala konti linka right ningo kitten corner lad man we are gwar go mite go talk gore jen go be information mirong mishilinga gwa bija kona lar ke nyok mugore je lamna wi ka office of the first Vice President biuling chet ka ramdan la lerelat Puok Both Baluang ka dir ko ken mugo nrwani kuma ke rwani din biko nyogo je ka nir ko ken Gabriel kan ne diala content tiek ke dafre machar mitem chor lar bra biko jikten chu rwani to don kan lat chu kalat choroje moje che kwen jennanen gor no de nyo yekel please nyo ne ko ken mi jiram jidit ku subscribe ku notification bell ku jetwan ko de ler tide kan kul malashi ku je gwas dan pay kalarich biata kamal bye bye.